Orang Malaysia ni memang penuh adab dan sopan. Bukan orang Melayu saja tahu. Semua bangsa dekat Malaysia ni memang kita punya keistimewaan macam ni. Setiap kali saya pergi travel ke overseas, bila saya balik saja daripada holiday, contohnya saya pergi macam 2 minggu, 3 minggu, bila saya balik saja saya memang first saya rindukan budaya Malaysia tu. Sebab kita ni kalau kat sini, kita ni mudah tersenyum. Dan kita kalau macam orang pandang kita pun, kita macam kita senyum. Tapi kalau kat overseas, kalau kata saya pergi kat Europe, dia ada budaya-budaya yang berbeza. Contohnya kalau kita pergi macam Switzerland, semua orang senyap saja. Kalau kita pergi ke Austria, Paris, France, French people, dia orang tak suka tak orang bercakap-cakap. So semua orang macam diam saja. You tak boleh pandang-pandang orang. So kalau kata you pandang orang, dia orang pun takkan pandang you, and they will never smile at you at all. So benda tu actually bila kita pergi overseas, kita kena adapt lah kepada budaya mereka. Sebab doesn't mean budaya mereka tu tak betul. Cuma kita sebagai orang Malaysia yang dah biasa dengan hospitality Malaysian, kita akan rasa rindu. Sebab Malaysia ni lain. That's why kalau korang tengok dekat YouTube semua, Mak Saleh akan cakap hospitality kat Malaysia ni sangat-sangat terbaik. Dan ramai orang-orang dari US, orang-orang dari Europe yang pindah menjadikan Malaysia ni sebagai second home under Malaysian second home. Sebab Malaysia ni first, cost of living tu rendah, and then diorang kata diorang dah bayar yang murah tapi dapat duduk dekat satu kondo yang ada semua facilities. Dekat sana tak ada. Apartment dekat sana, kalau korang pergi kat Europe, apartment diorang, apartment lama, dia tak adalah swimming pool ke, playground ke, trekking, jogging ke, ataupun court badminton. Tak ada, semua tu tak ada. Tapi kalau kat Malaysia ni, kita punya kondo ada facilities. Sekurang-kurangnya mesti ada playground untuk anak-anak. Jadi sangat-sangat seronok, sangat-sangat mesra untuk family. That's why lah, I selalu tengok YouTube foreigners yang bila diorang datang kat Malaysia, diorang akan sangat-sangat in love. Masa saya kecil, saya ada banyak, saya macam nomad lah kan, selalu ikut ibu ayah belajar dekat overseas. So jadi macam masa baby pun dah kena pindah duduk dekat UK. Ibu saya sambung belajar dekat sana buat PhD. Kemudian ayah saya pindah ke New Zealand pula. Masa sekolah rendah, jadi saya bersekolah kat sana. Jadi saya ni banyak membesar dekat luar negara juga dan membesar dekat Malaysia. Tapi kalau saya macam belas-belasan, 20, saya mungkin akan rasa seronoknya duduk dekat luar negara. Tapi bila saya dah masuk macam 30s, kita dah tengok banyak dan kita akan compare, kita akan rasa, ya Allah, negara aku memang paling terbaik untuk membesarkan anak-anak dengan gaya hidup orang Islam. Sebab dekat sana, kalau you travel, you akan rindu sangat nak dengar bunyi azan. Kalau kat sini kita dah biasa kan azan 5 waktu kan. Tapi bila kat sana, you duduk bertahun, tak akan sekali pun ada lawungan azan di masjid. Takkan ada. Dan so bila you balik Malaysia, bila cuti, you macam, ya Allah, sedap ni bunyi yang paling sedap. Dan kalau you dengar lawungan azan tu dekat luar negara, kita dah rasa macam menitis air mata. Betapa hebatnya laungan Allahu Akbar. So memang that's why lah, Malaysia tu memang budaya paling best. Ramai orang di luar sana menyangka bahawa kemajuan sesebuah negara hanya boleh dinilai melalui bangunan tinggi, teknologi canggih dan kekuatan ekonomi. Semakin moden sesebuah negara, semakin maju dianggap masyarakatnya. Namun apabila seorang warga Amerika datang ke Malaysia, dia mula menyedari bahawa ukuran sebenar sebuah negara tidak semestinya terletak pada apa yang dapat dilihat dengan mata kasar. Apa yang benar-benar mengejutkannya bukanlah keindahan Kuala Lumpur, bukan juga pusat membeli belah yang besar atau jalan raya yang teratur. Apa yang membuatkan dia terdiam adalah sesuatu yang sangat ringkas, tetapi jarang ditemuinya di tempat asalnya, iaitu cara orang Malaysia melayan orang yang susah. Cara yang bagi rakyat Malaysia kelihatan biasa, tetapi bagi dirinya terasa luar biasa. Di negaranya, orang susah sering dipandang sebagai masalah, sebagai beban kepada sistem, atau sebagai sesuatu yang perlu dielakkan. Di Malaysia, orang susah masih dipandang sebagai manusia. Perbezaan inilah yang perlahan-lahan membuka mata seorang asing tentang makna sebenar kemajuan. Dia melihat bagaimana orang ramai masih berhenti, walaupun sedang sibuk dengan urusan sendiri. Dia melihat bagaimana senyuman masih diberikan, walaupun hidup masing-masing tidak sempurna. Dia melihat bagaimana bantuan dihulurkan tanpa soalan, tanpa rakaman dan tanpa niat untuk dipuji. Ketika itulah dia mula sedar bahawa Malaysia mungkin tidak menjerit tentang nilai kemanusiaan, tetapi negara ini hidup dengannya setiap hari. Sesuatu yang bagi kita kelihatan kecil, sebenarnya sangat besar di mata dunia luar. Something I really love about Malaysia, as someone who's lived in Malaysia for about half my life, no, it's not the food, it's not the people.
Yes, I do love them all, but there is something that I think not many foreigners know about, and that is, of course, that once you come to Malaysia, you don't have to go outside of Malaysia. That means you don't have to go outside of Malaysia to get some medical procedure done. You don't have to go outside of Malaysia to get anything done, because actually Malaysia is advanced to such a level where it practically has everything that you might imagine to the top level. For example, 2 weeks ago, I went to get a hair transplant done. By the way, have a look. All the redness is gone. I'm feeling completely fine. That's because it was done by some of the top professionals. I've been watching videos online of people flying to Turkey to get it done, of people flying wherever else to get it done, and guess what? I've always seen those recovery videos of people looking like Megamind, you know? I was expecting to be having this kind of reaction. Lucky for me, this is how I look after 2 weeks. Obviously, everyone is gonna have a different reaction, this and that. The point is, my friends from Russia, my friends from Europe were messaging me and saying, wow, we didn't know that Malaysia has this kind of procedures. We didn't know that you can get this done in Malaysia. That's awesome. And why can it be awesome for them, by the way, is because the price in Malaysia for this top kind of quality that you can get here is reasonable. And this is just one procedure. When I was 11 years old, I had my tonsils removed here, so that's like a whole different kind of a surgery, right? And guess what? I didn't even have to pay for it. The insurance covered it. So that's another nice thing about living in Malaysia. The insurance, I guess, maybe was a little bit more generous about 10 years ago. Yeah, well, I'm not here complaining. You have everything here. You don't have a reason to even go out of here. So yeah, terima kasih Malaysia. Since I came here when I was 11 years old, still living here, and even for a vacation, Langkawi, Port Dickson, once in a while, I guess it's nice to go somewhere, yeah? But mana-mana pun boleh di sini lah, support local dan Alexi Bro, budak kampung selalu. Di Malaysia, membantu orang susah bukanlah sesuatu yang dianggap luar biasa. Ia tidak perlu dirancang, tidak perlu diumumkan, dan tidak perlu dijadikan kandungan media sosial. Ia berlaku secara semula jadi, hasil daripada budaya dan didikan yang telah lama berakar dalam masyarakat. Di tepi jalan, seorang lelaki tua yang menjual tisu atau minuman tidak dipandang rendah. Ada yang berhenti membeli walaupun tidak memerlukan. Ada yang menghulur wang sekadar untuk meringankan beban. Di gerai kecil, jika pelanggan tidak cukup wang, peniaga akan berkata tidak mengapa dan meminta dibayar lain kali. Di masjid, jika ada orang asing masuk dengan pakaian yang tidak sempurna, mereka tidak dihalau, sebaliknya diberikan kain penutup dengan senyuman. Di kedai makan, ada orang yang diam-diam membayarkan makanan orang lain tanpa mahu dikenali. Semua ini adalah perkara biasa bagi rakyat Malaysia. Tetapi bagi orang Amerika itu, inilah perkara yang paling suka ditemui di negaranya sendiri. Di sana, bantuan sering datang bersama syarat, kebaikan sering disertakan dengan rakaman, empati sering diganti dengan prosedur dan peraturan. Namun di Malaysia, kebaikan masih wujud dalam bentuk yang paling ringkas dan paling ikhlas. Dia berkata, masyarakat Malaysia seolah-olah masih percaya bahawa membantu orang lain tidak akan menjadikan hidup mereka rugi. Sebaliknya, ia menjadikan hidup lebih bermakna. Dan kepercayaan inilah yang membuat Malaysia terasa lebih manusiawi di mata seorang asing. The guy just gave me his umbrella. It's raining here in Malaysia. I just asked him in the building, do you have an umbrella? Like, you know, normally when you're like in a condo residence, they have umbrellas, or a hotel at the front desk where to help other customers. Well, that place didn't. So I just asked the employee or the guard, hey man, is there umbrellas? He said no, but he ran away and got me his own umbrella from the back office. He's hiding it. I was like, man, no, I don't want to take your umbrella. He said, no, it's fine. I stay here till 7. You can bring it back. I was like, no, it's okay. I can go up and get my own umbrella. I have one at home, but I didn't know it was raining. You know, by the time it wasn't raining, by the time I got down, it was raining hard. You know, but this is how much I appreciate these kind of people, nice people. They just want to help. Guys always help each other's, man. Always help each other's. Karma always comes back. You know, the simplest things in life, it pays off. Be kind to each other's. Like, you know, it's a small thing, but I really appreciated that guy so much. And
we should all be a kind human being like this security guard. God bless. What do you guys think? Malaysia bukanlah sebuah negara yang sempurna. Kita juga mempunyai masalah, cabaran dan kekurangan seperti negara lain. Namun ada satu perkara yang masih hidup dan bernafas dalam masyarakat ini tanpa kita sedari, iaitu rasa kemanusiaan, rasa hormat terhadap sesama insan, rasa bahawa setiap manusia, tidak kira siapa dia dan dari mana dia datang, layak untuk diperlakukan dengan baik. Mungkin kerana kita membesar dengan nilai ini, kita menganggapnya sebagai perkara biasa. Tetapi bagi orang luar, inilah perkara yang paling mahal dan paling sukar ditemui di dunia moden hari ini. Dunia yang semakin laju, semakin dingin dan semakin mementingkan diri. Sebab itu, apabila orang asing pulang dari Malaysia, mereka bukan hanya membawa gambar dan video, tetapi membawa cerita. Cerita tentang sebuah negara yang tidak sombong dengan kebaikannya, negara yang tidak menjerit tentang nilai, tetapi mempraktikkannya, negara yang tidak sempurna, tetapi masih tahu bagaimana untuk menjadi manusia. Dan mungkin inilah sebab sebenar kenapa ramai orang asing jatuh cinta dengan Malaysia, bukan kerana kita paling kaya atau paling hebat, tetapi kerana kita masih memelihara sesuatu yang semakin hilang di banyak tempat di dunia, iaitu kemanusiaan.